Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen in der S-Bahn Franken der Linie S20 von Asch nach Zeulenroda unterer Bahnhof über Rehau, Oberkotzau, Hof Hauptbahnhof und Mehlteuer. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Dear passengers, welcome to the Franken S-Bahn on line S20 from Asch to Zeulenroda lower station via Rehau, Oberkotzau, Hof main station and Mehlteuer. We wish you a pleasant journey. Vážení cestující, vítejte u Franken S-Bahn na lince S20 až do dolního nádraží Zeulenroda přes Rehau, Oberkotzau, Hof hlavní nádraží a Mehlteuer. Přejeme příjemnou cestu. Nächster Halt, Selb-Plösberg. Příští zastávka, Selb-Plösberg. Nächster Halt, Schönwald. Další zastávka, Schönwald. Nächster Halt, Rehau. Next stop, Rehau. Další zastávka, Rehau. Nächster Halt, Wörlitz. Další zastávka, Wörlitz. Nächster Halt, Oberkotzau. Next stop, Oberkotzau. Další zastávka, Oberkotzau. Nächster Halt, Hof Hauptbahnhof. Next stop, Hof main station. Další zastávka, Hof hlavní nádraží. Nächster Halt, Feilitsch. Příští zastávka, Feilitsch. Nächster Halt, Gutenfürst. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt die Haltewunschtaste drücken. Next stop, Guttenfürst. The next stop is demand stop. To get out, please press the stop request button. Příští zastávka, Gutenfürst. Další zastávkou je zastavení na vyžádání. Chcete-li se dostat ven? Stiskněte tlačítko s žádostí o zastavení. Nächster Halt, Grobau. Další zastávka, Grobau. Nächster Halt, Reuth bei Plauen. Další zastávka, Reuth u Plauen. Nächster Halt, Mehlteuer. Zur Weiterfahrt in Richtung Plauen nutzen Sie bitte die Züge der Vogtlandbahn. Next stop, Mehlteuer. To continue your journey towards Plauen, please use the Vogtlandbahn trains. Další zastávka, Mehlteuer. Chcete-li pokračovat v cestě směrem na Plauen? Použijte vlaky Vogtlandbahn. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Zielbahnhof. Wir verabschieden uns von Ihnen. Dear passengers, we will reach our destination station in just a few minutes. We say goodbye to you. Vážení cestující, do cílové stanice dorazíme za několik minut, loučíme se s vámi. Nächster Halt, Zeulenroda unterer Bahnhof. Endbahnhof, bitte alle aussteigen. Zur Weiterfahrt in Richtung Weida, Gera oder Leipzig. Nutzen Sie bitte die Züge der Erfurter Bahn. Zur Weiterfahrt in Richtung Hof. Nutzen Sie bitte die Züge der Linie S20 oder der Erfurter Bahn. Dieses Fahrzeug verkehrt nach einem kurzen Aufenthalt als S20 zurück nach Asch. Die S-Bahn Franken verabschiedet sich von Ihnen und hofft, Sie bald wieder zu begrüßen zu dürfen. Next stop, Zeulenroda lower train station. Terminus. Please everyone get off. To continue driving towards Weida, Gera or Leipzig, please use the Erfurter Bahn trains. To continue driving towards Hof, please use the trains S20 or the Erfurter Bahn. After a short stay, this vehicle runs back to Asch on the S20. The S-Bahn Franconia says goodbye to you and hopes to welcome you again soon. Další zastávka,
Dolní vlakové nádraží Zeulenroda. Terminus, prosím, všichni vystupte. Pokračovat v jízdě směrem na Weida, Gera nebo Lipsko. Použijte prosím vlaky Erfurter Bahn. Pokračovat v jízdě směrem na Hof. Použijte prosím vlaky S20 nebo Erfurter Bahn. Po krátkém pobytu se toto vozidlo vrací zpět do až na S20. S-Bahn Franconia se s vámi loučí a doufá, že vás brzy opět přivítá.